e whatalo whātu tala whawala radio Samoa nei fo i tae au malo le folau, alo mai o talo le aso lulu. E tamu atu I talo le tae au, o le asoe whaino mai ai le malo ana fuafuanga e sui ai wa a Inter Islander. A o tali ai la iai nisa reporti e whaapea e ono au mai le malo wa e whiwa I le sami e la iti ane wa au lo iai nei, ma e tusa le tau. Ma le iwa se lau miliona, tusa le o sili atu nai lo le 5 se lau 5 miliona. Le ana tutongi e le whainga malo o talu ai. O wa anei na toi wha alea o ngai na ia le whainga malo whau wha atasi o lo iai nei le polo ke te le IREX o na e mo o mia le toi whau. O wafu I Wellington e ma Picton ma whai mea mai ai le tolu piliona. E le pose lilo I le tuta ia so o whainga malanga le Inter Islander o no le wha le tonu o wa au lo tautua ina I le taimi nei. A o wha atali ila se tala mai le malo I le so mai le infrastructure New Zealand I tala le tio wha vau malo a New Zealand. O lona ia mana onga, ia au maini wa ai wha moe moe ina. Toe saunga le muma e tā ua tele whiwa inga nei wha pēr uta wha momoli e le ngata mo le Cook Strait a o le tamau a inga o le atunu atua. Wa ave le yuni le malo I le tūla fono o no sa wa tu ina mai e le mawhai e una whai ngā luenga mai le whale. O le wailuma le Employment Relations Authority le nei mata upu pe o na saunole minister ia Nicola Willis I le masino se tema. O le whai ngā luenga mai le whale, e le anga wa ai tangata whai ngā luenga le malo se ia vanga nā ua iai se mālienga. Pei ta ile wa ai le pisa a, ua soli ei ta ia lolo fitu utu na ia ile whai ngā luenga. Ma o le ana wha au nuai loala na tangi ana nafi. O le whina o le pisa a, e le ma whai le malo na ia tau fia whaapea, ma o le mea moni, o le afu e iai tu e benefiti mai ai. Ai I se tali le minister na nafi le mai a whaaunu o le tangi Sauno Willis e tu mau pea le mau o le malo ma o lo o ngā lulu e nei le komisi o ngā luenga le malo whaapea le uni I nisi ta I ala fau. E tu whaatasia talo tai au lo whaale tonu le network I le malai waalele whaavau malo I au kilani ma ua a fia I mawhai ngā malanga waalele. Reporti o le check-in leo lo whaatuai mai mai le malai waalele wa whautuai na tangata malanga ia vave fe so ta ia lato kamupani waalele. O le whaale tonu I whainga whaatekonolosi le tau ne ia whaapea sau mai fafo. Ma e na o le malai waalele whaavau malo o lo o a fia ai a o le domestic o lo o solonga le lei. O lo o whaawau mai ai la sosa I lingo le na whana ina le tamana nafi I nai Lower Hat. Te o le tonu I la wauli le ana maua I Senate Street ma na maua maona manu anga tu ngā. E ui ngā luenga la veai, e le I mawhaiona whaasau ina mai eilo na soifua ma maliwa I lava I lea no fuanga. Na wha wau mai ei maso e ngā leo ana po, ma e ei fo I nisi o tangata ino no fo I lea awala. E le I mawhaiona vave fo I a inga ma whaato ato e fo I ane ana po. I reporti a le tio whaavau malua ni usila o lo toi ta uai e nisi o moli mau, o le fale na tupu ai o se fale e longa I whainga pāti, ma e iai fo I sootanga ma kengi. Ma tala whaaiu, wa ngā ile malo e whaia suinga le tūla fono e sa o loto ai ofisa whaasalalau e whaia whaasalalau e whaapisinisi, I aso sa maso malo lo. O le aso na nafi le ana amata tala no ai naile nei tūla fono, mai mai le minister o ofisa whaasalalau Paul Goldsmith, o se suinga le a mauaile o atu leono miliona, mo le maketi o whaasalalau ma e fesoa soani tele lea a o whainga tā aile nei au nanga. Tau no le minister e le o toe au ngā fo I le tūla fono lo o iai, pe a fua I le sau I lumo le tekonolosi, ma whainga o iai I nei ona vai tau. I le taimi nei ene o whaatanga ina whaasalalau whaapisinisi nei I lunga o televisa I aso sa whaapele tae au le Anzac Day, a o le aso le kerisimasi, aso wharailo le aso maliu ma le aso sa o le toe tū. E le whaatanga ina whaasalalau pisinisi I televisa whaapele I tio. O se suinga fo e o le a launga ta si ai maisi ofisa whaasalalau o lo wha o ngā ina digital streaming. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au.